काँग्रेसीचे 8 आमदार जेन्ना भाजपात गेले तेन्नाच्यान काँग्रेसी मदीं सगळेच आलबेल सुरू आशिल्ल्याचे दिसून आयले। मात काँग्रेसीच्या आमदार वा फुडाऱ्यांनी जाहीरपणान ते केन्नाच उलोवन दाखोवंक ना। पूण काँग्रेसीच्या अंतर्गत राजकारणाचेर दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडिसान एक म्हत्वाचे स्टेटमेंट केला। गोंयांतले काँग्रेसीचे फुडारी म्हत्वाच्या निर्णया वेळार आपल्याक विश्वासातूच घेनात म्हूण खासदार विरियाटो फर्नांडीस सांगता। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत विरियाटो उलयतालो। ऐकात ताचे म्हणणे। I have not been part of the decision making, to be very honest. Okay. I'll be on camera. Okay. Why? They have never consulted you? म्हाका दिसता हे म्हाका केन्ना कन्सिडर करूंक ना. Oh. So that's why I am म्हणजे स्वतः independent हे दिला that it has to be a collective decision which will be conveyed to the central leadership. आणि म्हाका दिसता central leadership will also see in the larger interest एक गोंया primary interest of Goa and secondly interest of the country also, because every state and every party how they will contribute to the larger good of the country. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।